Impact TV Kuki channel vezo se keima Jamkhomang Khongsai in chebe kahin bole tuni ho a election anai to hlona ike holim na ding hi le election a iti iki gonuwa chata le guideline EPP ti ho hi sei home ding hi win hi chading a hin ki hi chi sei home ding la a hin ami ho chu hi le gesene ho chu hi le amasapenin corner ato pu Khupminthang Khongsai hi in assistant professor Moirang college hi in abanta ato hi le pu Hemminthang Haokip lecturer young pillar college hi in chele kakomta ato hi le pu Henkhosat Kipgen assistant professor DM university hi e tuni ho a iki ho diu society sunga jong hata a chi thu agin jing lai hin ichan geya government in ichan geya panala a chata le ichan igeu hitam ipi isu hil theo a hozo si la do theina ding a ki holim na ding wa hin amasa penin pu Khupminthang hi tu chan geya idin muno a hilo le government lampang hita ta ep jong le idin muno tu 17 lok sabha a hi ichan ige hitam pu Khupminthang in chomcha nei se pi thei de ham Election Commission of India to pi dungzuin Chief Election Officer Manipur PK Singh amalam kai na hin ki got na ho hi tabang hi 100% tabang hi ki chai tai ti a hi in chule polling personnel ho ki thim chu na ti chu training ho jong hi ki pe chai su tan chubana machine EVM election na tu chunga ki mangding ho jo si chule polling personnel ho jo si jong hi random ki boldi dan ho jo si yong chu chai hitan chule outer polling personnel ho jong adia chuchanpur langa gamla thanlon tipaimuk ho jong tunia in kondo ta vt thu jong ki in chule tu chunga Manipur monga election na mi avoiding that involvement ga teleng hi election na dinga hi mi hi 40,000 tabang hi chi hi boidiu pangphadiu hi in ahi le thilkhat chika la chun naga dong nang pu Khupminthang in ahi le ati le tu phatma sangchun MP election ho hi hibang silomin jong ani hat ji po in athu hi ahin tu kuma hi ati le phatdang sanga khozo ahi lo le hat zo a hungpot hamti hi nangman na lungel nei sei pi thei de ha le tu chunga it is 17 Lok Sabha election hi tu chung hi candidate event na hi le party basis jong hi thawin tin candidate jong hi thawin tin hi chi ticket hung ki hop dan hi event na hi le inara hi in outera hi in hi chi mi pi ho hin kai te na ding ai lo le lol hin te na dinga hi nasata hi pan alau hi chi Manipur situation dung zui adia outera thinglhangama hi in chule inara Manipur valley a hi in society din mundung zuya hi mi jo si hi akhang to ki khel dung zuya yong hi mi hi pan sata ala thanum ham tin jong ka geli o ki pau me aji chu phan ma sa ho igel ting le e ho society hi ting le hin MLA zo hi a hat zo ji in MP hi Tibetan election ji na ke chai jin hin la tu chung hi vet na hi le MP hi hat away fi hat ma je achu kahin do na hi in na hin sei na chunga ke pa le jingin chuta le tua gam lata ta chi ding ho hi cho ho hi iti a ki pan wa iti a amuno a posting mun hi chi a polling booth munu hi azut pan diu dan ham chi thu he hi chi Manipur hi ga het bangawin sensitive area umin chule hyper sensitive jong im so win chubana super sensitive area ti jong im so win adi a thinglangam nithum nili lut na ho hi kenglam ai lo le garilam tamta umin adi ati paimu constituency in thanon constituency in nithum nili lut de hi ji wa chu tuni ni kho ajong hi ki pan da oi tai ti jong ki he in ki paum le jing a hi le hi chu tu chan ge ki gut na hi chan chu hi hung hi tale tu in ka hin do nom khat chu hi le pu Henkhosat Kipgen nang ka hin do nom chu le ichi guidelines khat chu te ding hi na
guideline sa chu EPP ho hu iti ding ham ti ho hi mi atam zo hi lekha piham aware ta lo khadem hi chi chun hi tham khat basic diwa na hin sei mi iza nam khat viewer ho ave ho iza nam khat phat chum na ai nei thei ding ham hi election code of conduct ai model code of conduct kitin 1960 chu Kerala mona hi model code of conduct hi enforce ni ke bol ma se pe ne hin hi chi chun bana chi article 324 of the constitution dongzui hi model code of conduct hi enforce ki bol hin tu kum 17 Lok Sabha ading chun model code of conduct hi March 10 2019 to May 23 election result ki phone chan ke hi chi model code of conduct hi enforce ki bol hi hi chin hope chu election political parties ho chule candidate ho chule voters ho chan ke code of conduct amin amasa athu pi pension political parties ho to candidates ho chung hina tamdi sen ni cho chu election meeting chong le speech slogans kiti ho hi a ho min so le 1979 chun election commission of India in ruling party ho regulate bol na ding in 1979 chun regulations pe I hap kin in so le 2013 achun Supreme Court in Election Commission of India chu election manifesto chungchanga regulations pe kha jong ain hap kin hi chule hi chi model code of conduct key provisions ti chu provisions ho chu alang pia chu khat chu general conduct party political parties and candidates yong le criticized evolving ale ama policies ailo programs ailo past record hobo criticism pi the hin chule ball loading a pha chu hi political parties or candidates also based on caste system ailo le communal feelings ama background ti chu caste and communal feelings ho zauna criticism ki bol thelo he ti chu ka asai no mahin chule adang long chu meeting political parties ho chen meeting khat chu a holding a hele anai pe na meeting bol na dinga police station na ti ho chu inform bol ngain chen aji chu boina ai lo le pp ho om na lo dinga ale pu hen khusat khat naga don dong ta di le hichi code of conduct iti tengo le hin thupi lin ta kong government apat hi na zui te ngai hin a hi le hichi na dinga hin ai ho society context in ti taw hete ai ho society context a hin hi jo hi izanam akizui mong na hi lo le ahat dan le ahat lo dan ichana effective a ki mangam ti nang malung ge na ga sai the da a ho society achu field study aki bol lo chu ni chan ge ake mangheng ke manglom ti chu ke phon chule chi code of conduct chu ajuwa ka sei chun ka sei cha hi line neu khat na ka sei banking procession lampi campaign ho ki zon ho to bong ai am pha jong le traffic rule ho su ke loading ai lo le ai the chana mi pi ho to ha lo de restricted area government restricted area ho bong jong procession na he ki zon na he ki mang thei lo na achule hi chi model code of conduct nga hi ati se na chu bribing sumle pai pi avu cho bribing ki bol ai lo le thildang dang election route ki to lo na polling day ni le amdan chu mansa ti ho ai lo le dan to ki to cho he polling station sunga yung ki bol thei lo na ti ho chu adang dang tam ta amin ti chu ai le na don but kim the in abana hin khat ga don kit leng pu Hemminthang ka ga do nom che hi le
tu ni ho hin tu khang hi vet na hi le hin thil ki bol ki tong ho zo si hi epiam ki tup ta aum theina ding ti hi hi ta in hi chin ting a hin ama sape na hi election ikit ya aging ma sapin chu electoral rule hi aging ma sapin na electoral rule hong ki tu a hi le hin imlo si hung chal la hi tun azat zat aumin abang ni voting vote ni nei loi gam tin aumeti thu thang ki za in ain la hichi to ki saya election jingla thai a hi to kelona hi electoral role thu a hin hichi chung changa hin pham phachom chakhat hi jong le nalungial na ga sei the ha election a hi electoral rule kiti hi apan la dan hi asan electoral rule akichi lo wa hi le aban bana hung chal ding election chu boi the hi na is a hi electoral rule hi poi mol he jing in hi is a chu election commission of india in electoral rule velvet na hi phat sen na bolin 2019 lok sabha election ading azum hi 2018 may a chu pre revision activity hi a bol hi tai hi chia hin a bol cha hi amindi lo ho su di a chele atam thei pe na hi voter atam thei pen hi india election commission in adai hi na chi a chu min ni nei ho bang chu vet to wa min khat cha ka la wa min khat a chu bangum sak ti ho hi electoral roll ki gu na hi hi in chele na ki khel ja jong hi buina electoral roll munya nei loi min hi chele duplicate ti ho jong min a hi lo le electoral roll chung changa election commission in jong amo po hon jong su khil ja cho reputation ti ho jong hi the ai chi ka la chung ga sei te ti ai ho society momong hi ahim hima khoni a cheng kop jong ki na ai le hi chu ho su di na ding phat dong chu api jing ham government in hi cho de dinga cho thani extra pi ki acha okay electoral roll hi alhang pia kichi a hi le india election hi free and fair chele thingin tin chele cham hlat ta hi election hi bol the aje chu khat vote bang chu mun khat aga kil ha khat chum talo khanin agal ha le chapa vote che chen lai ta complain hong ting le chen polling station na chu buina ti ho he nom ji na it's a chu electoral roll hi kichi ta hi iman deu hi de me ai le chika la chun khat na ga dom be ki lang tu chung a hi elect tu chung election a hi ai card phan ma sa chun electoral card initi vin hi khel khu in mang ta vin ai voter card ti khuna ai le tu kum hin thu ki za dan le ki mu dan hi ba ai le ai card khat po i ki choya hi jong le hi thei di he ti hi di ham adi ita bang ho khu alang pi a choi the hi ding ham alang pi chun aadhar card jong min driving license song min na cho chu het na chi ta a hi ji a chu ki mang thei hi ki pa the jing in chamkim ta na hin don but in azowa pu Khupminthang kanip ka do tabang chun question khat na ga dong kit leng nang lungge la tu chung election hi phat danga to aki hi e tia na gelam na lunggel chom chana ga sei da ha amun le aphat dong zuin thil hi ki khialin tu chung kum sani le som lo ko lok sabha election hi aki khial the jenge aje chu mi pi jong khangdong ho jong e pham lunggel tha kengin ama bidoi che chuna adai pen cho ki vote ding ti hi masanga nom kho be se lo kha chu ngi ke dei ki pam le jenge tu in hit abana khat thu do khat ka ga nei nom chu hele pu Henkhosat ka ga do nom khat do men tu chung election hin event na hi le hin thil hi azat ahung pot do in leisit khan to na to ki thu in na leisit khan to na zalin EMV hi in control unit hin C visual hin hi cho hi achin chaya them khat ki chi ta in chun pi thei de ding chun la pung tam ta lu din iphat win adai lo ding hin nang ma he na technical issue rectification ti taute ai lo le upgrade ki bol ho hi phabe khui na ga hil chin thei dem election commission
of India in to ballot system ahe so na ballot system paper la ni ki pa chu neu khat weakness ti dham anam ji chun tha ahen chi VVPAT ai lo le control unit ti ho chong le ballot unit ti ho electronic voting machine team EVM he introduce in bolvin chi ga vel le chun he chi VVPAT na direct line pa ho control unit na ki stu hin so le he cha ko na yong chu he chi VVPAT to hun balloting unit pa yong ki stu hin chong le display pa aneo pa display pa ho ki stu hin ama ko hi patet a function he am ti pa chu election ni le presiding officer ho lam kai na chu mok pol kitia khatwei hu michin ho mok pol ki bola cha chu election agent ho polling agent ho jo si jaw na candidate ho polling agent ho jo si jaw na test ki bola chiwang hi aphomong mong tai genuine hi imcha boy employ ti ta lebo chun mok pol chu ki pana cheu phat le mok pol chu ki chai phat le mok pol certificate ho ki bola ai chi mok pola data ho chu clear ki bola tha be voting pa chu na hung ke pan ji hin hi chu so na ballot paper system ma pa chu halkhat anaboi jab ja chu government election commission of India in hi chi electronic voting machine pa introduce in bol hi ai le chika la chun thil khat na ga dong beleng na ai ho hi thil hi alui momong dei loi yong I ji ven masanga tu la hi ahen lang ho ta ta ga do a hele paper momong ki he chu atike ji yong omin na ahin la tu hin pa khan to dung zui hin le technology lang yung ta ven to hi paper rong we sit loading om dan cha neu pina se ya na hi tin ahuti le hi chi ho khat epiham ahen lang ho in aman thein ding mang thei momong in te abei dan hi ti na sei ngam hi chi hi tu lai khang chu sei ding a chu technology khang he ta jin te se hon jong phone ho yong amang ta win na chong le hlang pin tu a chu am hon mun tin ga tham di om pon hi chi kon balloting jun na a candidate symbol ho ipi pho chi lai ame nom na symbol ho chu ke pot le ame le ki chai ji ai chu ki thu ki di mang tam ta wang hin ya na cho wang chu hung boi lo ya ai le pu Khupminthang naga dong le ai government hin ai ho hi government in thilagun ho ya hoi the hi na ahin ami hin ita lo ham tiong ka gel ji in ai le tu chunga hi nang lunggel khat hin se da ka no che hele hitabang thil hoi ta gamsung lam kai te taw te government apa na hitabang hi iti effective ta iman thei ding ha mi pi ho za ding ane sei thei de ha nang lunggel ke gel dan in public awareness it's the advancement of science and technology to khang digital it sa yu muto kilon hin awareness hi ki ha pi le chi mi pi adinga hitabang innovation electronic langa hitabang ho hi handle thi di hom ti chu ka gel khat hi chu hi ana aya chu ipiham government in tu chan ge hi chi awareness abol ho hi nang lunggel nang mit mu aphanai hi chan abol hi apha e tian gelam ai lo le awat je me ai lo le atam walin ami pi ho in asang thei pu ve tian gelam hi chi ka la chun lunggel ga se da ke gel dan in wang government hin India citizen mi o si hin a het thading aman thading a stage to kito a hi a bol ham tin ka gelin hi chi election hi free and fair mi zo sin hoita le kilom ta le kituk ta kinil ki bo loading a bol hi ding ham ti ka gelin hi chi tu chunga hung ki introduce tha ho si syong hi ke mu dan in wang pha ka sa su ke ahi le echi thu chu awareness thu ga se ba hele to ka hin do nom he hele pu Hemminthang hi pu Hemminthang nangin nagel da na hi chi awareness hi tu like awareness ki po po hele social media hung pangjing na social media lo hin thil hi ma cha hi thei ta lo khop hi le na tan ahi le hi chi election to
kitu a he kisam kaya he na social media in ama apan la dan le amo pu na them khat na ga sei thei de ha alhang pi in social media candidate a hilo le political party or in advertisement na a hilo le campaign nan amangovin alhang pi chun ji social media yong hi do's and don'ts ti so bolding le bol lo di om kin hi chiwa hin election commission of india hin point nga tabang hi bol lo ding ti hin akoi ken bolding ti hin ab kitulu na na even hi chu akhat na chele pre certified ti hi hi chun ipi vat sa ham ti le political party khat chun election campaign a hilo le advertisement na he social media he man cha ding ale election commission of india he head sa na abol masat ding ngai na hin na chele abana hin social media account kiti hi kin candidate hon amho social media twitter hita ta facebook hana whatsapp hi jang amho account ki chi ta hi election commission hi submit a bolo ngai he chele head pi na nei jo hi chele abana chun hi advertisement ki bol ho le campaign social media sum ki sumang a hilo le sum asu lu ho hi candidate khat election expenditure la ki sim ta he tu chunga hi na ji chu thil tha khat hi a hi le chika la chun thil khat na ga dong be ki lang hi chi chu nang in na hin setting le hin alin lin lang in se na a khuta hi le tu la hin mi zo si khuna hi phone he tai mobile choi ngan hi ta ven a hi le eima convenient a eima tosot party chu eima nop ta a iki thot pham possible ji ho he ichan ge ya phamo a ichan ge ya ki ven nga ya ipt bolding ham ti naga sei thei de ha le henge awareness lo ze hin phone chu social media chu ka jang thei ti mana chu ki mo za ding hi de pon na awareness nei nga ye ka ti na chu a thul la election to ki se a thul la sei ding ai le model code of conduct a hi lo le zui ding ho zui lo ding ho chu het chit na ngai na ichwa hi lungel thu ta ne ya tham anga in social media aku ti lo le ei chunga jong penalty chu jeng the hi chi ka sei lo na choi pe ham te la hin election apooling ni masang phat iza nam khat sunga pat a hu elect campaign ong ki bol thei ta lo hin na huti hi le hi chu ho bon chu a ki kha a hi le ke man phone ka ne ya ka hi a hi le polling ni ayong chu kanuk no ka bol thei hi thil hi thei hi na hi chu ka bol thei pa chu kin ka ke het en a hi in ei hin nung tat ding pa au nung gu ding pa chu anung gu thei ham chu ta le anung gu hi thei ai le iti ki ven do ding ham a hi lo le hi chi lungel hi ga sei khom ta diu hitin ai chu tu la hi mi u si hin social media hi ta je en na pu hen ko sa nang ka ga do num chu ti hi ta le tu ni kho in polling ni yong le ka support khat nu ham ka support pa khat ham chu a thu ama pa chat na le ama ding vote hol pi lang kia ding in ichanin a phamo dem chi azuma ka hin se sun ka se hing lo zo om min i chu phat ke no je na social media chung chang hin political party ho candidate hon jong state run media ho a hi ichi election code of conduct ai le model code of conduct um sunga he am ho achievement ti chu ato do ho party na to do ho ti ho ngai sei thei lo hi ai chu mi pi in am ho favor hin bol na thei ding ho hi ichi state run media ai lo government media ho ajong hi ki khat thei abol thei lo hi chita banga chu mi pi in jong social media he political party hon a bol thei lo chu i hon jong i bol thei lo tu ti chu danu ma hi ji chun i bol kha wa le party khat ka sei phana le party dang ho in ko na ai lo le police fir i bol khum wa le ke chu dan dung zu ya election commission of india dan dung zu ya chu jail ho chan ge yong lu na the um a phapin wang chu kiven chu phapin hi na a hin mi ga de jia he hin mi zo si hin hi chi mobile choi phada hi email si hi akhut ba power kisan puma hi achoi thaji pha lin hung hi ti ji no me hi en hi chi to kisam kai chun a hi le
ตัวเหก็หินโดนนุ่มช่วยเลยผู้คุมินทางนั่งกอมาก็หินโดนนุ่มช่วยฮิจิทูมาโซเชียลมีเดียฮิมีตั้มตาอิงอลปีกูดขบลิวินทุยเสียตาเป็นเสียงงลังจงอินไอตะปูวินอิเสียวินไอ้เลยฮิจิฮิอิจันเกียขังท่าหัวอินอากิไงตัวว่าพาหัม advice นปิเทเดหัมขังท่าหัวดิ่งขังท่าหัวตัวไลโซเชียลมีเดียอดีต Facebook เลย WhatsApp วินอินมุนะไงดันโมเสยให้กิตมตันไอที่ไอเลทิลอิเสยดิ่งหัวฮีเกลตุมาสันนะดีฮัมดีโลฮัมเกลตุอ่ะสุเลอิเสยดิติงเลมีจันเกยดิ่งอาปุนันให้เทียมที่หัวให้เกลมาสันนะไอมาดิ่งโบเกลละวะน้ำปีไอเราเลขสุงเวงสุงอบอนาให้หอบมาทูเสยดิ่งฮีขังทัดเตหินกิจีปีเลโซเชียลมีเดียมันดันจงฮีหงดิเทเดียมตีก็เกลดันขัดฮีเจอเลยอากอมลำปีนากะเสยดิ่งอาจูโซเชียลมีเดียหัวจงฮีจิงเทตามันดิ่งฮีเขาจะเล่าว่าอิจิเทเล่ว่าเฮเลอากูยงเถอากูยงอนุกูยงดิ่งฮีตีจูมีอวิโฮโจเสอีกะฮิโลฮิตันเตนนะจุดที่ฮิเลอบานบานจานันจาลอันนี้จาลเลียวเห็นตูนี่โคหินelectionฮีมิดูสิอินฮาวลิมนุมนายองอันนี้นะabangan ki pakhat na nong pham to nup na changin jong anayin ahin la tunia hung zaum ta lam kai ho no ho cheng ko ma ka hin do nom chu ipja hichi election a he participate pan ila ading ham abang chun asya he le mi hung le pha le koi man ei don talo vote on ki pi dan ina ki heno tiong o min abang khat chapang ho adinga chu school kai suti muna in a hi en abang khat adinga chu na to apa na kilha ong na ina pangin hi chu ho phat lo dan hi khem khat ga sei leo hen kanu min dunggel na cha hin pu hen khusat nangin hi chi thua hen mi pi ho in hitia agelo hi ipiham itis su isu di thei deu ham nang ma na lunggel chom cha nei sei pi thei dam de democracy gam ma chu it's a right to vote ti pau hi ho tinga political right la sang pe ni hi democracy a chu ga sei ding chun government of the people by the people for the people kiti pa chu hi chi democracy definition pa hi ipin justifiable am tile chi voting rights pa mi chu ho han lang wai han lang bol the han lang mi mo han lang hi mi yo si ikiba naw equality ai lo le justice pa hai hi chi agi phone ne chu hi che right to vote pa hai mi khat chun vote khat bo ne hi chi pa hi exercise si bon now hi as a citizen of India khat hi na i right la wa political rights la sang pen hi ti chu ka sei nom ni ai chu ai mo nga jong pham kili sa pi thei ta khat hi en na a hin wang si dum ta a society wa hi vet na hi le ka kum khat khon anek let ane umzi in hi achu hi ho hi ha ta akoi hi ta ibol i to na wa hi hi chi thu ho jong hi ga se jing chu pha in tun pu hem khusat in asei na chung chu na chun ka hin do num chu pu hem in thang nang na lunggel ipiati le mi he tu student muna he tu pha na i society wa mi hi pang lom lo ma he lung thasi hi tam ai lo le amo hoi lung tha thokit na dinga nang ma in na lunggela EP hi ki sei henang EP ki bol le tian na gelam nang ma na ga sei the da ang pia hi chi voting rights hi inayuvin hi chi voting rights so citizenship khat hi ja chu voting rights ki nei the citizenship hi wa nga chu voting rights ki mo nei the jong hi ket point na kum som le gen thin nga in hi chile koi ma in he chu voting right chu deny able pi thailo hi able pi ale he chu report ball thai jing hi tu lai khanga hi alhang pya hi koi ma hi lunglut na anei thei be se ta poi ki ti hi alhang pi hin iga ve nai le hin collective efforts he be se ta lo sam khat le ni ki ha pe na wang ti ho tu bang lunggel hi a hi khadem ti ho jang hi ka gel na e chun mi tha sit na voting rights agal ha deong chu thasit na hi an lo ji ta he je a chu
khang tha ho jong hi epiham awareness phata cha pi ngai na as an Indian citizen you have the right to voting vote right voting rights na ne chi chu franchise na ki bolding chu citizen duty hi ki na it is the duty to perform lo ale citizenship hello dan in tia jong hi gel thei kho hi pi thing lo ni hi ya yong ki gel thei hi cho na chu che adi e hi ja chu thim zil na lama zil kung na hi naw to ke hlona no hon jong ha ta anang ma fila na pan la diu jong ka ki ne men hi chu chung chu na chun tua pu Khupminthang ka do num khat choi piam tele tu chun ivet wa hele general ta ini sei ven na mi ho ahen ho elula school kai ho hiti khati iti ta ven a hi le nang ka hin do num choi hi le hi chi voting rights thu a hin ipiam iki hil now hi nangin ho lam kai ho in jong hi cha hin pan la na voting right ho hi no ho nong pan la ding wa lom hi ti in sei phung leo phading ham ahi lo le a sei phung ding wa ki lom na sa am gel dan ahi lo le ho to ki kal na dem hi chi mi tam ta society wa iboi naw khanin ka he in na hi chi thu do nan ni ke mu da na hi politics le religion hi achi khom lo zia hi iboi hom ka ti in citizen khat hi na a chu pastor hi le koi hi le hi chi rights pau chu iman cha ungai hi cha chu pastor hi han lang koi hi jong le hi chi I right inei pau hi man cha ho thu a hi lo wa bible langa inga ben a hi le thulun lui langa jong lam kai ho thim pu ho tam ta hi kiloi khom na a hi lo le hi tabang gam ki vai pu na vai hom na na pangwi ti yong akimu in hi chi hin pastor hi hen lang up ho bung upai hen lang ho la cho ko hi jong le hi chi ipel theilu khat hi ji chun ki gel kho hen lang politics le religion hi ki khenda hen lang ki chi khom sa hen lang hi le hungjang theidem I ho ichi dan society dan hi ti ka gel dan khari ki pa me kahin do lo na chu pe ham te le hen ai ho adi a sa sulam gam kaya thinglang mi ho hin ho lang hi ina sa aven teu te na igingo ven ai le ken hi cha la ka ga set sei nom chu school la ajong isimu ven aki by heart thol liu tan ai le social media la ai lo le newspaper print media hi ta ta cho so si ajong hin hi cho hi educate e ki hil jing hi a hin ken ka gel chu igin pe no ho la cha ho lam kai ho in hi chi thu hi hin pan hanang hin lang sap le hi chi mi ho in jong ala dan a thiemin chu ta le a chapangin ani ha la ta hi jong le in sunga mi nu mi pa in a hin la po po le ama ho apot pana cho agui hung za ma chapang hon jong hi chi ka right hi chi hi citizen ka hi na law hi ka power hi ti a hin la thei ding ham ti chu hin na ka gel cho no hon ipti na gel vam ka hepon a hutia hi chi a hin ho to hin politics to ipem hi chi to hin I ho a ki kal na hi ding jong ka gel hin ole na sa am nangin naga sei pi thei da ham pu hen sa che kal na chu di pon aji chu mi hi chu ba hi ho religion jong in evin jong le as a citizen hi na chun politics ayong political rights in evin ai chi political rights pau chu ho to game be ding yong ai di pon ai chu mi him chu religion jong kini ya political rights jong kini hi citizenship jong kini hi a chu hi chi political rights chung sanga thu sei chu pastor he yong le as a citizen of India na a hi ji chun political rights nei pa chu a sei aman cha chu ho to ke to mo nei ma cha am poitin ka gele a chom lam ta in hin sei na sei thing the in ki paum le zengin tu hi chi ho them hi thil new cha cha a sei do lo hi wanga a sei do lo je ang chu mi lung no pha na tam ta je a chu ka ga do saw hi in tu in topic khat ka hin thu do nom chu he le chi I bon vai ni ki ngai tu ding wa ka gel chu MP election hi tu lai an chi la jingin jing le thaya hi chi hi election nong vote nong thla ding hi tan a hi le phai tu la khat ki leng ding hi in thing hanga khat ki leng ding hi a khuti le amma sapinin ei ho thing hang mi I naw to hlonin thing hang mi a dinga
koi tabang chu kileng le society igam inam sungwa dinga hi phading ham ku ip tabang mi chu hiding ham alunggel alungput ato atham itabang chu hiding ham ti he ama sapinin pu Khupminthang nang kahin dong nomin election hi outera hi misim som le umdinga hitan hicha hitulai hi iboina pen khatna hi ahin hichi thinglanga outera hi thlending dan hi kin ka gel dan hin a party yong thuchum hi in chule candidate hong thuchum hi in ahin la min alhang pi a wedding hi thinglang mi ho society hi mi phalote mi nung delte hin alai ji uchun tulai i ho society din mun gel kho the chule society sunga gen the ha sa ho wiljing the gel kho candidate khat hi hen lang chule pathin thu to kito a chonjing ami pi ho anam sung chule aveng sung agam sung ho ngai lu thei candidate khat hi kipi thei le phading ham ti ki gel dan khat hi a hi chu ep ki bol hen nang ki tong hen nang ki sei jong le koi hi le a ho pa pathin ginga wang chu achi yong chi so hya na hunama thil ki bol ham pi ham sanga chu pathin ging pa chu imalam zo si a wang chu phat sot a dinga ahung hlung dinga hi a phat na tam ta hu ding ya hit to ki za ki gui job chun pu Hemminthang nang malung gela a criteria a hi lo le ai hon igam ai ho thinglang min ingai chat ru chu koi tabang ho ho hiam ai lo le ipitabang hin nei ho khom ingai chat ro na ga se ki tam kanai dan mi kita mi happy na nei mi han lang chile a hangding voter ho jong chun aman a dei che freedom tan ke la han lang boinam lo helin koi ma ki su boinam lo ke han le a hoi pen chu ki han do lo de ham ti ke malum ge le hi nang malung ge long chu a cham kim hle en a hin ti thinglang tu lai ai ho adi in Kuki society sunga hin ivet na hi le hin aka kum le pham stepmother treatment tabang ai ki mujilin hi chi kitin te pi thei ding chu nangin lekha santa ane ngai na ti am a hi lo le ama hi na mo mo nga thep na nei hi chi ho kho ngai na ti am ipitin ge ram na ga sei sau be de thei da cha chu tu lai khanga ding chun lekha jong thep na nei han lang hi le ahung lung dinga makho vision jong sauta muzon te ti chu ke ka lung ge lai mal ke pau me a hi le tu a hi ka hin do nom chu le pu Henkhosat nang ma in na lung ge la hi tu ai ho society to vet na hi ipi tabang ko koi tabang ko ai lo le he chi mp hiding pa thinglang gam represent hin bolding pa chu hitabang hi le ti nagel pham alunggel nalunggel themphat nga sei pi thei dam chi sei ha ta thil khat wang chu hin hlang pia sei ding chun nam ami pi te mp hen lang mla yong le I ho dinga representative su hi ta representative su hi ji chun aman represent a ball mi pi ho na voters ho outer voters ho thinglang mi ho dinga thilpha bol do the na tong pha tong do the chu koi party hen lang ipmi hen lang hi yong le chi chu hitabong mi him chu pha ka sa pe ni ti ni chu adi ai le hi chi to hi chi ba na khat nang ka hin do kit nom chu hi le ei ho I thinglang mi hi na wa imil henu to phaitul mi ho en amil hen dan aki hi dan nang in namu ho aji chu nang jong posting mon chom che a hung chu ni hi tan aya le mi ho in alam kai ding aki hen dan to ei hon iki hen dan no aki hi dan ne he dam he chi hi saying chun phaitul mi ho I ho sang in advance mama I have in politics lang hen lang economy lang hen lang education lang hi yong le ama ho hin a candidate chung le a party ideology hen lang candidate yang patata vet chil chet no hin
hi chi chilang chun phai tur mi ho chu healing be se nam po hi chom hoi theme advanced society hi ta jewin i ho society a hi neo khat wang hi education jong la subject min chu jong le mi pi representative ba ding a hung po do ho in i criteria ani dam ti ho chu mi pi in anjong a ke pon lang pi in sei ha sata kha jong soi hi ai chi ji hin ai chi hit na chu i ho langa thingthang langa hin khal khat awareness pa hi ala samje min phai cham to te ding chun na hi ji chun candidate i hlan pau hi ki hlan kha theu i ki hlan khil theu din monin a me ti chu ka sei nom i ki hlan khilo wa hele chun na zo hi chu na a hin hi chi ki hlan hi chi ho hi thu hi hin sei ting ole hin punat ta khat chu a phai tu la cheng ho a chinga chingo thi ma thi mu a ho wang ho theo am ho jong mi khat do set ane wa a thing hanga ai ho jong ap hip hip jong leo hen ya sat igen theo ai wang ha chu ai ho jong khat in pi pau wang hi pathin phat thei bu na khat jong a wang kala hi chu kin hon itin ge jin ta le tu a inamu gamu su gam sungu hi vet na hi len lam kai ho hi futuristic be se hi ka muji pu na a pet na hi kai na thei phot hi le a phai jenge ti khat wa min hi chi lunggel lungput anei pau khu ken kamudana a pet ading bo aki gelovin khununga ding akisim kha ji pu ve ti ka sei hi pu Khupminthang nang iti na gelam kalunggel he nang ipiti na gelam niga hil chit pi thei dam chom cha tulai wang sei bo chun future mu be se wang hi ho society hin kilhom di ham kati na chu yo hi party system ma ichi be se po win election hi MLA hi ta MP hi ta i ho ichi da no hi candidate pa a hi tamzo hi tu chana yo society ki chi na la hi ain la hi chi visions nei khat future ga mu thei candidate nei do ding chu i ho ami pi society mi pi khuna jong kinga mam kati na chu candidate ho hi hitabang hi ai lo le mi pi in hitabang hi le ti khat hi mi pi zo hin political science public opinion kiti padan de khun kila hen la mi pi zo hin candidate hi a vision mu thei ho ai lo le mi pin adei dan hi che hi ti a head team candidate ho zo chu hung pot do le hi chi ilhen do ho chu khonung le society wa dinga mi phachum pen hong hi diam ti chu ka gial dan khari ki pa ome a hi le pu Hemminthang nang ka hin do nom chu hi le tu ka sei bong chun khat e ho politician ho he ti taw te na politician ho hin vision hi mu chi ole mu to tu din mu na hi event a hi le hen khom hi bol do ba ban pha le ban ngai tu ding ti hi hi te bang hi lunggel hi anei vin ka mo en na ai le nangin nang ma na lunggel na hin sei da ka nop cho hi le pham te le hi chi short sightedness anei pau he ipji anei uwa cha da le ipi ham hi chi asu thap na thei ding nang ma lunggela short sightedness anei ve kiti hi alhang pi chun ga sei ding a chu a vision anei lo ti na hi mai lo tam kai la da nen chele hi chi vision anei lo pau cho ama ho abu ya ne gelam hi lo ami pin ita lo ham ami pi chun kita nan te ama ko nong hi ding hi chele lam kai pha ki hlan do na ding a hin kalunggela ka ngai to jing kai kha chu common campaign um han lang hi chu chun mi pin ki hlan le a hoi dem USA ta bang kun debate ho yong bang debate ho thei le bang chu koi hin koi abo lo thei ham ti ki wang chung po di cho na cha cho vision musau di chung ke mu to ki paum the jing a him ma kin kalunggel ka sei ka ga je lut nom chu mi khat ei ho representing khat chu mi hi za nin ito sot wa hele a phaloading pa jong chu ipidi dana ki phat a phalam pi a ki pui thei da ding ham a ji chu mi khat chu mi hi za in asang som asang za in ito sot over ama hi imalam zo se a Christian cha te i hi na wa taw na thum pi na pakai pathin ko ma inei jing wa hele i ti jong amo chu mi pha su da ding ham ti jong hi kalunggel a hi in
IP zong le tu chung election hi ipeham e ho adinga he phat hung ki khel na khat zong a hi mi pi zong ahung lip thajing hi chen ding a hin khat in na hin dong le ama sapinian pu Khupminthang nang ma in mi pi ho ko ma ichi election thua hin ipi ipitabang lampi anang man tip na nom na neyam naga sei thei de ham mi pi ho hin voting rights ni pau ki gel ho so okay hin lam candidate chu mi pi dei chu ki banglo mai thi a hin la hi chi polling ni chu le vote chu phatte chan lung lai selin ki la so okay thi hin lam ka phat chom pi di lo khonung le ti ho lung gel hi ta lowin tu lai khanga education lang hita ta pi lang technology lang hita ta hang ki khel dong zu ye hin mi pi zo se hin thanum ta in pan ki le hen lang vote hi ki la so ke thei le ti ka dei dan ka ri ai le pu Hemminthang chom cha na ga sei thei de mi pi ho lang pia he sei jing ta bin citizen khat hi ale vote la de chu e duty wo hin he che duty hi fulfill utin chile lung ha po tin chiu hitin EVM azong candidate chiu tin idei pen piu hitin cho idei yom lo azong le no tam lai na che chun gazau tin zau so ke te ti chu ken tim nom he pu Henkhosat nang mi pi ho ko ma ipi na sei no mam mi pi ho ko ma ka sei nom chu isei bang chun India citizen khat hi now ai political rights chu sang pin hi na khat chun chi pa chu exercise boarding in vote chu mi pin ama dei chi ki la han ti pa chu ka ga sei no me ki pa me tu ni kho zaun ta jin ho zo si na chung wa ki pa thu ka hin phongin chuting ta le na phat man tam ta ona in la do wa na boi na ho zo si boi na tam ta ho pi na hin dal ha wa hi chilai mu na mi pi ho mi tam ta a he thim theilo ho he thim sa ding le chuting ta le i chanham khat na pan la nuam lo ho zong ahung ki tha tho wa hita banga pan la dinga na hung tip now ai lo le awareness na hung pi na chung chi wa ki pa thu ke ma in impact tv Kuki channel minin ka hin phongin chute viewer ho ko ma ka het ka hin tim kit na nom chu a hi le tarik ahung lung ding tarik som le khat April ni le hin yum na chi wa po do hitin chi do hitin polling station chi u ki zo hitin ai man idei chi o I candidate ho chu vote ga hlau hitin hi chi he ai ho representing a hi ji en adi ta le aphata ikilhan do theina ding vin song pathin ko ma taw na nei pumin vote la chi o te ti ka hin tim na nomin tun tunil ha impact tv Kuki channel vizo se na bonan mangpha